पाउचेरी युम्पम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे नुपी चेनबगा मरि लेनना आरके मास्टर द सिरकलिफा मराल चानिंगदबा फंगदोक्तना वाकन मिफम फमख्रे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की थोंगजुदगी नुपी अमा चेनबगा मरि लेनना मा इम्फाल कोनसाक्तगी आरके मास्टर द नुपी मसा अदुना सिरकलिबा मराल अदो जानिंगदबा फंगदोक्पा ओइना गासी मा इम्फाल कोनसाक्ता लेबा खुमल मल्टीपर्पस हॉल द मा इम्फाल की नुपी कियाना वाकन मिफम अमा फमख्रे मिफम मदुदा आरके मास्टर बो किडनी फोरनी हाना मराल सिबा यानिंगदे नवीनी हाइदुना नुफादा हेक्ता मराल सिगनो आरके मास्टर द फालिबा एक जानिंगदे हाइबा फ्लेकर के आसिननाके वाकन मिफम अदुदा सरुक याकिबा नपी अमना फंगदोकिबदा सही मंगा रोम नुसिनरगा चेलाबा मतुंग नपा मयुंगे युमलाई कैरे मौ मरिल तादे हाइदुना मसाना यादे हाइना खुमलकपा सि यामना लाइबक थीबने लोइनना नपीदा अयनबा सक्ति लै हाइदुना नुपा अमाबो हेक्ता मराल सिरगा अरुबा केस के पांदुना अवाफमदा तानना होनरकपा असि यानिंगदे मरमसिना आरके मास्टर की मथक्ता पालकलिबा केस असि कोदक्ता हंदोकु लोइना वाथुक असिगा मरि लेना लुक क्याना मीडिया स्टेटमेंट पिरक्पा मतमदा नकल अनिमकी ओइपा वफमसिंग आना लौबियु आइना मखाताना अपील तौरकले वंगासिगी वकत मिफम अदुगी मखा तरकपदा आरके मास्टर दा मराल सिरक्पा यानिंगदे नुपीनी हाइदुना नुपादा हेक्ता मराल सिनगनो आरके मास्टर दा पालिबा केस यानिंगदे हाइबा खोलाव क्यासु लाउखि अतोप पाव मदना मणिपुर पुलिस न हौखिबा सही लिसिंग अनि कुनमाथोयदा लुपा करोड़ लाख 15 रोंगी हेरोइन पाउडर फागत पंगमखे मणिपुर पुलिस न लिसिंग अनि कुनमाथोयगी जनवरी अमदगी दिसंबर 18 फावगी मनुंगदा तोंगान तोंगानबा ड्रग मरि लेनबा केस सिंग मियोइसिंग अमदि ड्रग सिंग माइ फागना फागत पंगमखे माखोइसिंग अदुगी मनुंगदा हेरोइन नंबर 4 ग मरि लेनना मियोइ 145 दगे लुपा करोड़ लाख लिसिंग 42 की ममल ओइगदबा ड्रग सिंग फागतखे गंजा ग मरि लेनना मियोइ 5 गंजा केजी सनिफान कुनगतर रोम फागतखे कानी द मियोइ हुमफुट्रानी तुई कानी केजी 140 ग कोनना कानी सुंगबदा सिनबा मसा के फागत पंगमखे मियोइ 5 दगी एसपी कैप्सूल लिसिंग 15 150 फागतखे N10 टैबलेट त 140 फागतखे ब्राउन शुगर न मियोइ 94 केजी 135 रोम फागतखे W white tablet na miyoy kuntra ka tare keji kuntra ka daruk long phagat ke kaf ke sabta miyoy kolumdoi dagi bottle ising tara mathoi chani marfutra mathoi phagat ke samflex capsule na miyoy ani dagi chapan humpudra phagat ke ammonium chloride ta miyoy amadagi angang ba liter yankai manga higok liter humpona chingba chim phagat pangam ke crystal methamphetamine na miyoy mari dagi keji ama phagat pangam ke ada police department ke PRO dagi tadurak pa cherol mana khangalakle मखतरकबा अतोप बाव अमदना यूपी द हानदी क्रिमिनल सिंहपान सलमे जोगी लेगक लाकबदगी मांगख्रे मोदी उत्तर प्रदेश की मेरठ डिस्ट्रिक्ट नौना सागदब मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की यूरोप युंग तंबगी थौरंग असि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौदोखरे डिस्ट्रिक्ट अदुगी मनुंग चन्ना साधारण टाउन की मताइद लेरिबा सलवा अमसुंग काली कोंखंग अनि की मरक्ते यूनिवर्सिटी अदु सागदबने प्रोजेक्ट अदुगी अपुनबा सेनपन लुपा करोड़ चाद्रेलोम ओइगनि हाना पानरे ओरोइब एवं तंबगी थौरम अदुदा सरुक याखिबा मियामदा वांगांगबदा प्राइम मिनिस्टर ना हाई ममांगदा पानखिबा चाउना सेंजा थमजा चाथारंबा क्रिमिनल सिंगौटा प्रदेशदा मसा मसा की ओइचा ओइथक थीनबा थौरंग खक्तमा पाइकलमे तोगान तोगान क्रिमिनल अमसुक माफियास ना यूपी दा मरंग काइना लेदनो मपाल छलमे ngasi de adugumbा क्रिमिनल अमसुक माफिया सिंगबा जोगी लेखक ngamnabak जेल दा थमजिनख्रे आइगे मागी सेंटर लेखक ना इंडिया की तोगान तोगान बस स्टेट सिंगदा अखनबा मियंग लोइनन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग पाक सना सेंगोलगली आइना प्राइम मिनिस्टर ना थरमदु दा फंगदोखे लाइबाग असिगी अकोल क्लिपन हारोल सिंगदा साना खोनबगी वखलोल हेंदुना हिरमसिद हेन साखोदन बम हाकी लेखक अखन बथबक बाइखले अदै सिनफाम सिंगदा नारोल सिना थवाई यावबगुम साना खोनबगी हिरमदसु सिनफाम मम ओइना फाइखनबा होनगदबनी नारोल सिना साना खोनबद मपुंग फारा माइ ओनसनगदबनी आगे अनोबा एजुकेशन पॉलिसी हंदक हौदोखिबा अदुदसु साना खोनबगी हिरम सिंगदा अहेनबा मियंग थमले अदै सब्जेक्ट सिंग हाइबदी साइंस कॉमर्स न चिंगबा लेरिबा मयाम असिगा मानना साना खोनबा हाइबा सब्जेक्ट असिसु अखनबा कैटेगरी की मनुसना थमले ममांगैदेदी साना खोनबा हाइबसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अमन खनरमी अदुबंगासिदे मसि सब्जेक्ट अमो इन स्कूल दा तमलगनी अनसु प्राइम मिनिस्टर न फंगदोखे मगल लोइबा सानारु सिंग लेबाक असिन पुथोकपा मथौ तारी हौजिक मतम की ओइबा ट्रेनिंग के खुदोंग चाबसिंग मालेम की अति लेबाक सिंग साराबा ngambagi thawna amadi सिलेक्शन प्रोसेस दा ट्रांसपेरेंसी की खुदोंग चाबा फंगन बदरकार लै आइगे प्राइम मिनिस्टर न मखातन आई योगी लेखक नंगासिदि यूपी दा नारोल मसिंग जामना लेंगा की अपॉइंटमेंट पीबदा रेकॉर्ड होइरे
naharunsinga chatpa lambi aduda India su chatgadabani India na chatpa mafamda malengi miyuising lakhangadabani aina Prime Minister na laibagamba chawkhatpada naharulsingi maru ipa thawdangsinga du paladuna wa ngangkhe Israel gi jetsingna Gaza da akanba air strike chathakre Israel military na nauna phongdorakiba mada Gaza strip da leiriba militant singda target tawduna nongtaktagi akanba strike chathakre aire Hamas lalhobasina sasan tawdun leiriba Gaza lamdamdagi hawkiba ahingda lalhawlup aduna Israel military forces singda akanba mongda rocket kapsilakraba matungda Israel lanmina sulaman khumba oina air strike du chathakibani aire Khathangba Gaza strip da leiba Khan Yunis tagi fangkiba video clipping sike matungina mafam atugi anemba tiada Miyamna chawna fokhaibi makol hum taba fangnaki aduga fighter jet camera so paisalutna strike chathakpa urakhe Israel lanmina chatharkiba air strike aduna Gaza strip da kyamuk sathina amang ata sing thon khraba haibadudi khudaki oina confirm tawba ngamkide Israel lanmi singna phokdokiba matungina air strike aduna rocket chaba facility amada target tawduna Hamas lalawlubki mathakta akanba saithing piba ngamkhe strike aduna Hamas ki military force amsa bagan tahanki aike Militant Islamic group aduna control toriba lamkhairom dagi Israel lanmi ki position sing dang hek leitara rocket kapsilaptuna khanaba hawbagi thawung sin chathai ansu lanmi phongdoke ngarang numidang waram Gaza lamdamda leiriba Hamas militant group na rocket ani kapsilakpada mai thangba Israel gi manakta leiba Mediterranean Sea da tasin khisu aire rocket ani adu Israel na amangata thoganna kapsilak Kivra abigi matang di chaptana lanmi da phongdokpa leitri adubo Gaza da base tawba militant group sing sajaba misal sing samudragi area da sangye oina ngayag leitana kapagi thawong sing sathaduna laglibani aire rocket kapla kiba adu da kanhagumba lanmi atraga misam amata sokiba ki pau de leitre atopa pau amada su harauba phongdoktuna nomai kapagi thawdokta amasire taragani fan sokle Pakistan gi manung chanba Karachi da ngarang New Year kumai kamari lainana phangthokiba nongaipa phongdokpa ge thorom singda Namai kapthorakpadagi soiduna haitorokpa maruna panbadagi miwi ama sikre aduga taragani fan sokre an officers na phongdorakli thawdoga chiga mari leinana Karachi police na phongdokibada laihedraba nupamasa adugi maming Reza kawi mahak Azmar Nagri dagine harau phongdokpa mari leinana nomai kapagi thawdok aduda haitorokpa namai maruna panbadagi mahak khudakta manak nangna leiba Zida hospital pukatuna laikhanaki aduba asokpa aduna maram oraga mahak laikhanaba ngamdana sikibane Namai kapagi thawdok atuna maram oraga mi ama sen gibetu natana atopa miwi taragani pancha sok apan nanganke makoi hojik hospital treatment chathari makoi phibam khudong teng oidre are New Year kumai ga mari ena namai kaptuna harawa phongthokpi thabak thorom sing chatadana mangjongna khangan balai khire aduba ngahki oiba wakalonda miwi kana namai kaptuna haraw tayamba phongthokle masi jamna lebak thiba thawong amani an American Association na phongdokki bagaloina asigamba thabak thawong singasi athingba thamgadabani ari thawok asima mai ke kyadagi sujaning daba amadi pen daba phongdok narakle school kudimak thong lolagani office ta chada jangkhai gi changda staff na thabak tawgani ngasidagi hongna Bengal na covid ki tongan ba makal gi athingba sing nauna muk thamgai school amadi college sing thong lon ki bagaloina lanai amasung government ki office sing da attendant gi chang chada yangkhai thabak tahondana mit kuding gi hangalagleba covid case sing marwina omicron variant jausilakpa yenglaka thorang pahetkre Nabidang pung tara dagi pung banga phawba night curfew thamkibasi Haryana Delhi amasung Uttar Pradesh ta tawkhiba adugi matung ilakpani marwaiba amadi emergency service matam sida operate tawba yagani nengthawgaba namitagi hawraga Bengal da lebe school college amadi university sing thawlon gani madugaloina swimming pool sing gym sing spa beauty salon amadi wellness center sing thawlon gani government amasung lalai office na capacity sada yanghai gi sangda thabak tawba yagani administrative ki meeting sing barcholoina sathagani ana Bengal ge chief secretary SK David dina phongdoke Aribada content singa sigi maruiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punamak pathagasari channel asina thomda kanarabadi subscribe tobi dribusna subscribe tobi romolena like in the share tobu sukawri kun punamak po amakanna thagasari